right in education. Discipline in school should respect children's dignity. На овој ден децата превземаат. За да разговараме, да ги слушнеме вашите сугестии, идеи и предлози за темите што ве интересираат и засегаат вас, децата. We see recently how the young generations are actually increasing their voice, how they're coming together, how they're pushing adults to deal with the real issues. We are looking forward, not backwards. We acknowledge the successes, but we look at what else can be done. And I think today, looking at the young people around, they will tell us what else needs to be done. Она што мене ми е важно е да знам како воздух дишам. Голем број на институции се уште се креат на фосилното гориво мазут. Решението кое го предлагаме на долгорочен план до Министерството за животна средина е создавање на гасоводна мрежа, филтри на оџаците, редовна контрола на отпадот. Најчесто за нас младите најуспешна е комбинацијата на теорија и пракса. Потребно ни е да учиме во училишта кои што ќе бидат опремени, кои што ќе можат да ни дозволуваат потребните материјали за да имаме пристап до квалитетно образование. Професорите треба да бидат дообучени како да работат со новите технологии, но и како нас да не вклучуваат во текот на часот. Ne kemi nevojë të zhvillohemi si individ, të cilët do të jenë të pjekur dhe nuk do të ndikojnë nga mendimet e të tjerëve, por do të dinë se si të mendojnë në formë kritike. Është e nevojshme që të dëgjoni zërin e rinis në çdo sferë të jetës, në shtëpi, në shkollë, në institucione, por edhe në komunë. Është e nevojshme të krijohen modele për pjesëmarrje rinore të realt dhe jo të shërbejmë si dekor. Фактот што во културата се прифаќа насилството како нормално, очигледно влијае врз процената на застапеноста на насилството врз нас, децата. Факт tjetër është edhe mungesa e programeve dhe mjeteve në shkollë, siç e cekëm edhe pak para. Mungesa e audiolibrave dhe audioprogrameve në gjuhën anëtare dhe mungesa e ashensorit për nxënësit me invaliditet, të cilët nuk kanë mundësi ta ndjekin mësimin në kabinetet e katit lartë. Се надевам дека државата ќе ги реши сите проблеми кои што не тераат да се заминеме од сопствената држава. Благодарам. Ако одлучиме да светот го предадеме на вас, барем еден ден, јас сум сигурна дека ќе направите подобро место за живење, постојано што го слушнав, затоа што ги идентификувате токму оние работи кои што се значени за вашето живење. Please, I urge you, be loud, stand up, be united, voice yourselves. Trust me, we the parents have to listen to you. The louder you are, the more active we will become.